Pausadempum Ujbamar Upapau update Taujari. Prime Minister Modi da Sokadaba BBC documentary Sandokpa tweet sing. Centerna Tingzenkre Likun sing. Gujarat Lisingani Kungani Toy the Tokiba, Kanglomasengi Ana Sunapa Taudok Sing Amasong, Matamaduras Minister Oikiba, Hausiki Prime Minister Narendra Modi Matang the Putokpa. BBC documentary Amagi Ling Sing Lawada, Twitter Masong YouTube po Tingzenapa Center order Taukre Haina. Hinamadaba Hating na Kangba Muyna Fongdokre. India di Modi question anamington ba documentary adugi tweet sing amasong YouTube video sing makata na micro blogging amasong video sharing website sing adu da ulakidre. British Prime Minister Rishi Sunak na maki Indian pamana ba adugi matang da United Kingdom ki parliament da Pakistan origin MP Imran Hussain na characterization tawki ba do. Mangna yadi haraduna documentary series adu da ki mak masamak laptop ki bagi nongan bada BBC की documentary अदुगे अहानबा तांगगदु थिंगनबा information and broadcasting INB ministry na social media की असोबा कंपनी अनि अदुदा हाइखे अनि हिरमदुबो खंगबा मियोय अमना हाइखे ब्रिटेन की नेशनल ब्रॉडकास्टर अदुगी documentary अदुगी मतंगदा ट्वीट यंखै हना लगथोकनबा ट्विटर दा ministry अदुना हाइखे हाइरे ट्विटर ना documentary अदुगी मतंगदा तौबा ट्वीट लगथोकिबा ऑफ वॉइस लुसिंगबा खरा की मनुंगदा तृणमूल कांग्रेस की MP डेरेक ओ व्रियन जावके Censorship Twitter na BBC documentary adugi aigi tweet lauthokre madu lakya gi view sing phangki minority sing bo PM na kyamok yamna karamni yengki bagi haibado pungamagi BBC documentary aduna mapung phana faunu uthokle minister o Vian haike Information Technology Rules lisingani kungamathoi gi makhada INB ministry na emergency powers sin aduna link sing adu lauthokna na order pikre amasung YouTube amasung Twitter animal order adu ingani yakre haina Hiramadaba Kangba Mio Edun Haike. Indiana documentary adubo objectivity laitaba masong loilam matamgi wakal mata amut pa propaganda piece amani haike. Kaligamba Mio Karana Amukana Makwe adu upload na tagana Twitter of Batarabadi. Documentary adugi anuba link sing adu lautuk anaba center naso YouTube amasong Twitter da kagan kre analikun sing adun haike. Information and Broadcasting Ministry da natanang home amasong foreign gi jauna ministry ki hamrong gi officials in documentary adu kum de yangsin kre. Amasung Supreme Court authority amasung credibility da thasdaba pokhan nanaba India da kanglupsang gi marak da tokai tahanaba gi maru hunanaba amasung India da foreign government sing gi thawak sing gi matang kodam changdam yautna maran sin naba honarakpa mane haiba fangki an hiramadu akten na khangbam yoising adun haike Supreme Court appointed investigation amna February lisingani ani da kanglup masen gi hana sunaba gi thokdok sing thokiba Gujarat matam adu da state adu ki minister waikiba Narendra Modi na Aran Batauki evidence Pankide British Parliament given the hardware documentary adugi wafamadu Pukalakiba, Pakistan, Origin MP Adubating Laduna Ngarang, Infosys founder Nara in the Mordigi Manak Mamagnova Prime Minister Rishi Sunak Haiki, Masigi Matang the UK government period Mayak Siangi, Amazon, Tungkoiba Peremni, Amasumadu Honkidre. Maramaduna Mafamadu Topu Arabazu, I couldn't to what Payade Adobo, Ikai Kumani Orava, Gentleman Adobo. Characterization tauba dudi soitermak hakna yabangam loy nakala maromda India ki humputra mari suba Republic Day parade ki chief guest Egypt ki president oiragane India ki humputra mari suba Republic Day thoramda Egypt ki president Abdel Fattah al-Sisi na chief guest oiragani adangasi Ministry of External Affairs na phangdokre Prime Minister Narendra Modi ki invitation da President al-Sisi na January Kunmari dagina kuntaru pawagi manungda India da lakani aikogi Republic Day da Arab Republic of Egypt ki President bo chief guest oin invite tawasi masina ahan bane Republic Day parade du da Egypt ki army ki military contingent amasu saru yagani magi kongsada sida President al-Sisi na Prime Minister Modi ki hiram kyamuk da wari sanagani amasong business community ga unagani Minister manga amasong senior official sing yauna awang patha ki delegation amam hakal loina rakani Masagi sahi humpogani fan surapa lusing basi January kun gamari da New Delhi da thonglagani amaso magi khongsa da sin lebak ani gi marakta lainari ba partnership hena session hangani thajai October lising ani tarag manga da omzuba India Africa Forum Summit adu saruk jana na pa masong state visit amada September lising ani taraga darukta president adu India da laklam kre India masong Egypt na sahi asida diplomatic ki mari lainaki bagi sahi humpudra mga suba thoram pang thokle Indian lising ani kungani thoi kulumdoi da G20 ki presidency ki manungda Egypt bo guest country ama oina su invite tawkre presidency bo January kungamanga lising ani kulumdoi da Rashtrapati Bhavan da ceremonial welcome ama pigane masong
Madugi numidang magtade President Draupadi Murmu na lakliba sangnareba aduba ikay kumnaba utana sakle lama singane. President Sisina lebak ani ki regional ki amasong anima ki thawai yawa global issues singi matangda Prime Minister ga delegation level ki wari sanagani amasong bilateral meeting ama pang thokane. External First Minister S. Joysankar na haunabi matungin President adu unagani amasong lagliba dignitary aduna sun amit adu magtada business event amada India ki business community ga wari sanagani. Aibo politics tagi disqualified taunan bahona ke. Pakistan Tehreek-e-Insaf VTI chairman amasong hanagi Pakistan Prime Minister Imran Khan federal government politics tagi mahakpo tanthong na bahona kre haikre hana di News International phongdokre matangi lakador pa general election gi mark oina mahakpo disqualified taunan ba makoina makoi gi angamba thak to honari hana mahakna haiki lebaka sigi mafung kya da mahaki meukta restart tawrang khiwa casing adu paladuna sagol sinamita Mr. Khan UK daliba broadcaster adu da piba interview amadhai ke politics tagi aibo disqualified taunan ba kan honari magi mayopta namit khudingi oipa mongda anoba casing panse lakle adu menamba ayapo disqualified tawba ngamgada ba case amata laite panbajabadi Imran Khan ki government a hokiba sahi ki April da no confidence vote amagi khuthangda lakthokibani aduga Election Commission of Pakistan ECP na October kunga mathoi lisingani kungani thoida tosa khana case ki matangda mahakwa disqualified thauke August lisingani kungani thoida tosa khana scam adugi matangdagi PDI Chief Disqualification tawna ba article sing 62A 63A amasong 223 gi makhada National Assembly Speaker Raza Parvaiz Asramna reference ama ECB da thake lamai kunga mga panba reference adu da law amasong rules to guide na khana phangkiba gift item yaghai gani thoiba sumnagi mamingi oiba mamal singda market yon thoki mamal adu lupa billion sama ni fu heli gift sing adu August lisingani taragani pan amasong December lisingani kunga mathoi gi marakda phangkhibane Afghanistan da sathina ingbadagi miyoi humbota nifan sikre Afghanistan da thokliba humanitarian crisis amuk hena soksin handuna sumnagi sayul ama hianbagi manung khaktada sathina ingbagi phibam singda yamrabada miyoi humbota nifan leibakasda sikre government ki atai institution singa khusamnaraka talibana lusingba Ministry of National Disaster Management yamrabada mi million amada sinjak amasung sel gi mateng pikre ana ministry gi wangangloi Safiullah Rahimine tolo news da haike mathau daraba imung kamrom na temperature adu hanthagi ba maram na makoi da khudong thiba kamrom thogale haike Kabul na leibi amasung angang taragi mama silana ningtham tha asla makoi gi yum adu sanana ba sing leiba ngam dra haike aikoi gi yum da heater ama phau laite aikoi gi leiba haiba bo blanket amani amasung madugi makhada aikoi punamak tummi ana Kabul da imung amagi mi ahman na haike Ningtham tha asigi matamda government amasung tengbangba organization singna soidanamak saut kadabani hana Kabul da leiba miyoi kyamuk na haike sathina ingbagi weather amasung ungi nonglai nongsit singsina maram oiduna reason kya maramda maru oinba lambi sing thinjan giba aduna mathau taraba miyoi singda awa tengbang pibagi thabakda khodong thian khre lebak pokpon mita sing amasung mathau atai mathau taba singgi mamal wangwan khibadagi sathiraba ningtham tha aslam yamna makhoi gi jum sing aduba sanna dabagi amata ngairaba pambai oina Gasin abadagi Herat province da carbon monoxide poisoning dagi yamrabada miyoi chambagani fu hostan pokatuna laiganagi Taliban na Afghanistan ki lenga khoji bai ki badagi lebagasi sathi ba senthum amasung humanitarian crisis amagi makhada laikre mateng fana fangduna su Afghanistan ki lairaba masi oiba sinja wat pa amasung thabak fangbagi sang adusu khwaidagi wangle nakala marum dana climate change namaram oituna nong chubagi sang ka hen lekpadagi takida ikangi phibam losilakle Global climate change namaram oidana mahausa ga manada pamongda ningtham thada sagalakpa abadi nong chubagi sang ka hena nemlakpadagi targi gi maru oiba city sing amade akoibada leiriba dam singge level nemlakpa loidana lebaga sigi ikangi phibam losilakle targi gi environment urbanization and climate change minister Murad Kurumna handak damha ki Twitter account gi khuthangda lebaga sigi hausik leiriba nongju nongsa ga mari leinaba phibam sing yamna nungnang ningai oi aina warning tawke Mana haiki madudi hakna Meteorology Institute ki data review tauke targi da hoki basahi yankhai gani toy gi manungda andaki December khwai dagi hena sakhe nong subagi sang kiningai oi bamong da nem ki Istanbul gi Bogazici University ki Kandeli Observatory Meteorology Laboratory ki head adik tekna so manaba warning pikhe agency ki interview amada mangna haiki madudi targi dambar oi na hoki batha hongi mathamda nong subagi sang ka hena nem ki Tha hongi matamda sukibat nonggi sang average
दगी यामरबद साद यांखै फाव हंथगी जनवरी था तारगी अहम मफमसिंग मरुओइना मारमारा नॉर्थ एशियन वेस्ट अमसोंग वेस्टर्न ब्लैक सी रीजन सिंगी अहम सरुकसिंद नोंग चुबगी चांग मखादना एवरेज की मखादा लैगनी हाबसी अखोइना उबा फंगले हाइना मांगना फोंदोखी ऑफिशियल डेटा मतुंगिन हंदक तारगी की तोंगान तोंगान बा मफमसिंग लैरिबा दाम सिंगी स्टोरेज की चांग मी पाइनिंग ओइना हंथरकी हंथरकलिबा चांग सिंग अदु जनवरी 10 फावदा स्टालमुंदा चादा 31.65 नि अमसोंग कैपिटल सिटी अंकारादना चादा 18.18 ने नोंगचुबगी चांग का हेन हंथरकपा असिना लौ सिंहुबगी हिरमदसु अकीबा लहल्ले चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की रिप्रेजेंटेटिव सिंगना हाइके मदुदी नोंगचुबगी चांग वाटपन मरम ओइदना लौ सिंहुबगी पथोक चाथोक सिंग का हेन हंथरकलगनी अनमा खोइना वाई टारगेट प्रोडक्ट्स ऑफिस के जनरल मैनेजर अहमद गोदान हाइकी लाखलिबा था खरा असिकी मनुंगदा अखोइना पामलिबा चांगदा नोंग सुरक्त्रबदी तारगीदा अरुबा फिबम अमा सोइदना लाखलगनी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस स्केसियर की लमी अमा ओरिबा बेरी गेरेन हाई इकंगना मरम ओइदना महाकी हिंगनबगी लंबीदा अकाइबा चाउना थोकलगने नुपी सिंगी राइट सिंगदा पनखै लेलिबा डिग्री सिंग आंदोकनबा यूएन तालिबान दा तक्सिनख्रे अफगान नुपी सिंग अमसोंग नुपी पजा सिंगी राइट सिंग दा पनखै लेलिबा हंदक लाउथोकीबा डिग्री सिंग आंदोकनबा डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल लुचिंगबा अवंग थाकी यूएन डेलीगेशन अमन तालिबान लुचिंगबा अफगानिस्तान गवर्नमेंट तक्सिनख्रे सेक्रेटरी जनरल की महत सिंधुना डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल असिना मोहम्मद जनरल आमिना मोहम्मद यूएन वुमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाउस अमसोंग डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पीस बिल्डिंग अफेयर्स एंड पीस ऑपरेशंस की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल खालेक खियारीना अफगानिस्तान निमित मरीदी के खौसना चतुन लेबाक असिदा लेरिबा नुपी सिंगी राइटिंग ओइबा फिबम यंगसनखी अमदि मकोइना डिफेक्टो अथॉरिटी सिंगदा एंगेज तौनबग लोइना यूएन अफगान मियाम की दमकता लेबली हाइबसि खांगनगे काबुल अमसोंग कंदाहार अनिमकता तालिबान का उनकी बसिंगदा डेलीगेशन अदुना हंदक नुपी सिंबा नेशनल अमसोंग इंटरनेशनल एनजीओ सिंगी थबक तौबदा अथिंगबा थमकीबा डिग्री सिंगा मरी लेना आगथेंगना मिपाई बोटखे अफगान गवर्नमेंट के खोंथांग अतुना अवाब नंगलबा अमदि मतम सांगना लान की सैथेंग मेहुकनरकलबा अफगान मिलियन क्याबो मतेंग पांगलिबा मसिंग जामलबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगी थबकता सोगलकनी आइना डेलीगेशन अदुना तालिबान लुचिंगबा अफगान गवर्नमेंट खंगनखे पनभया वदे हंदक तालिबान लेबाक अतुदा लेरिबा यूनिवर्सिटी सिंगदा मखाताना नोटिस थोक्ट्रिबा फावबा नुपी महिरोइ सिंग तमंदना बखंगनखिबनी मासिदा नतना नुपी मसा सिंग सेकेंडरी स्कूल सिंगदा तंबदसु अथिंगबा थामखे तालिबान रेजिम नुपी सिंग अमदि नुपी मसा सिंगी निंगतमना चथोक चजिन तौबदसु रेजिस्ट्रेशन पीबा लोइना नुपी सिंगबो वर्क फोर्स की अयाम्बा मफम सिंग यहंदनबा अकनबा ऑर्डर थोकफगा लोइना फ्वाक सिंग जिम सिंग अमदि पब्लिक वार्ड हाउसिंग दा नुपी सिंग संगबदा अथिंगबसु थामखे असिंगबा गवर्नमेंट की डिग्री सिंग असिदा अफगान नुपी सिंग अमदि नुपी मसा सिंगबो मयुमदगी हेंदोक्तना लेहनबना मकोइगी राइट सिंग वायोलेट तौबगा लोइना कम्युनिटी सिंगदसु मकोइगी सर्विस सिंग फंगनरे हन मोहम्मद फोंदोखि मांगना मखा तारादुना हाइकी अखोइ अपुंबगी अपामबदी अफगानिस्तान बु मारातप अमदि नुंगायाय फाबा लेबाक अमक ओइना जुम थंगनरिबा लेबाक सिंगसु मरुपाबांग अमदि मसिन मनाव ओइबगी मरि थमनबा अमदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लंबीदा लाखनबा दुने हौजिमकी ओइनादि अफगानिस्तान असि साथिरबा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अमगी मरक्ता मालेम दगी नाइतोम ताना लेरे फॉरेन शिपिंग लाइन सिंगना सेल की अवाब मयoknaraba पाकिस्तान की सर्विसिंग लेबलबा याय डॉलर रिजर्व सिंग वलकपन मरम ओइतना बैंक सिंगना फ्राइड चार्ज सिंग लिमिट तबियु यादबदगी मपान के शिप एजेंसी सिंगना पाकिस्तान का मरी लेनबा मखोई की सर्विसिंग लेबगे वफम खानरखबगा लोइना एक्सपोर्ट कार्गो पुनम पुमलेब लेबखिबा याय हाइना शिपिंग लाइन सिंग सेल की अवाब चाउना मयोकनरकलिबा पाकिस्तानी गवर्नमेंट दा मंगजुंगना वार्निंग तौखरे पाकिस्तान शिप एजेंट एसोसिएशन PSA की चेयरमैन अब्दुल राउना लेटर अमगी खुतांगदा फाइनेंस मिनिस्टर इसाक दाद वार्निंग पीरदुन हाइकी मदुदी बॉर्डर लोना रिपलेबाक सिंग नतना पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पुनमक समुद्र की खुतांगदा पी अदुना इंटरनेशनल लॉजिस्टिक दा अकाइब थोरकपा मथमदा लेबाक असगी इंटरनेशनल ट्रेड दा साथीबा इशू कया अमा सोइदना लागहनगने करिगुंबा इंटरनेशनल ट्रेड लेबलक ताराबदी लेबाक असगी सेल थोंगी फिबम हेना सोक्सेलकने फॉरेन शिपिंग लाइन सिंग कार्गो वॉल्यूम सिंग हंथरकपन मरम ओइदना मखोइगी सर्विस सिंग पाकिस्तान दा लेपगे वफम खनबा होखरबनी आइन एसोसिएशन असिना वार्निंग तौगे PSA की चेयरमैन असिना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP की गवर्नर जामिल अहमद कॉमर्स मिनिस्टर सैयद नाविद अमर नामा अमसुंग मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्टर फैसल सबसवारी दसु लेटर सिंग इकी अन दोन पाउसिक रिपोर्ट हाइरे खुदक मरी लेनब फॉरेन शिपिंग लाइन सिंग द सरप्लस
फ्लाइट अमाउंट सिंह थाबा यहांदुना पाकिस्तान की समुद्रदा सथबत ललोल इति की थबक सिंह लेफंदनबा राउंड मरी लेनबा मिनिस्ट्री सिंह अमदी डिपार्टमेंट सिंह मियंग चंगनबा हाइजगे रूसिया की वेगनर ग्रुप यूएस ना इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी आदा लाउथोखरे यूक्रेन लानसोकनरिबा रूसिया की प्रेसिडेंट आर्मी वेगनर ग्रुप ता अहेनबा प्रेशर पीरदुना यूएस ना ग्रुप असिबो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अमनी हादा लाउथोखरे व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्समैन जॉन किर्विन हाइख्रे मदुदी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के यामना नक्सिनबा बिजनेसमैन अमु ओरिबा येवगेनी प्रेगोजिन कंट्रोल तौबा वेगनर की फाइटर लिसिंग यांखैरोम यूक्रेन लई फाइटर सिंह अदुगी सादा मार्फुदी रूसिया की प्रेजेंस सिंह दगी लौबने यूक्रेन की ऑपरेशन सिन्नबगीदमक नॉर्थ कोरिया ना खुलाई सिंह सप्लाई तौबगी सक्तम सिंह यावबा यूएस इंटेलिजेंस फोटोग्राफिंग किर्विन उठकिबगा लोइनना रूसिया की प्राइवेट आर्मी असी फॉर्मर रूसियन मिलिटरी की राइवल अमरकले हनसु फोंदोखरे हौकिबा सही की नवंबर 19 अमसुंग 19 लौकिबा फोटोग्राफ सिंह अदुदा रूसिया की रेल कार सिंहना नॉर्थ कोरिया दा संगचिनबा अमदी इन्फेंट्री रॉकेट सिंह अमसुंग मिसाइल सिंह हबजलगा रूसिया दा अमुक हलकपकी सक्तम सिंह उल्ली हना मांगना फोंदोखे किर्बीना मखाताना हाइकी मदुदी यूएस ट्रेजरी ना वेगनर वो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अमनी हना हुनबी मतुंगिदा लाउथोक्तुना ऑर्गेनाइजेशन असिब इटाली की माफिया ग्रुप सिंह अमसुंग जापानीज अमसुंग रूसियन ऑर्गेनाइज क्राइम मानहले डेजिग्नेशन अतुन अफ्रीका अमदी मालेम की मफम केदा सथरिबा बिजनेस सिंह अमसुंग माइसनरी ऑपरेशन सिंह यावबा ग्रुप असिगी ग्लोबल नेटवर्क अथिंग बसिंग एंड पाक्सन अप्लाई तौबा यालगनी वेगनर असि मालेम की मफम केदा पाक्सन नम योट मिनै हात पतुपा मधि ह्यूमन राइट्स एपल सिंह चथब क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अमने वेगनर बु मतेंग पांगलिबा सिंह मसक खंगदोक्तुना मखोय की थबकता अयरपन थोकनबा मखोय एक्सपोज तौनबा हनबा लेतन होरगनी हना व्हाइट हाउस की नेशनल स्पोक्समैन असिना फोंदोखे उंखनरी गई मरक चाइना नामखै सरुक नगना एयर एक्सरसाइज तौरंबा थेंगनरे इंडिया अमसुंग चाइना लेबाक अनी की मरक नामखै की वाथोक मरी टेना उंखनबा की थौदो क्या थोकदुना लाकलगै परकसिदा लेबाक असि अवांग नोपल थंबा सरुक लेबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परिंग मनाक नगना मखोय की एयर एक्सरसाइज तौरंबा की थौदोक सिंह थेंगनख्रबा मदों हारिबा सरुक सिंह असदगी चाइना की लानमी सिंह हांदोखिनबगीदमक इंडियन एयरफोर्स की मैकेदगी असोबा एक्सरसाइज अमा चथरगनी हारे इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल ओइबा रिपोर्ट अमगी मतुंगिना एयर एक्सरसाइज असि लागलेबा निमित खडी की मनुंगता पांगथोकलबा याना लay इंडियन एयरफोर्स न मखोय की S400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट तौखिबा लोइनना लाइबागस सिंगना खुदिमक थेंगनबा सेम सादुना लैख्रे इंडियन एयरफोर्स न एक्टिवेट तौखरबा S400 एयर डिफेंस सिस्टम असिना किलोमीटर चाबी लापना लेबा एकनबसिंगी एयरक्राफ्ट अमसुंग मिसाइल सिंह थोगाइबा ngami हाइरे चाइनीज सिंह दोकलाम एरिया दा मखोय की लानमी सिंह डिप्लॉय तौबगी सांग हानादगी हेंगलकलिबा अदुगी मतंग इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी सिंह दा सेक्शन थौरांग की थबक सिंह लखोत बाहुखरे अमदि चाइनीज मिलिटरी की मकोक थोंगबा सिंह दा ngamkhoi की सरुक मनाक नक मिलिटरी डिप्लॉय तौबगी थबक लेपनाबसु खंगनख्रे हाइरे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दा फोंदोखिबगी मतुंगिना लेबागसिगी ngamkhoi की सरुक दा थेंगनरिबा युमथंगनरिबा लेबाक्सना सिंगनबगी थौंगसिंग यामना तोइना चथरकले मरोइना चाइना अमसुंग पाकिस्तान ngamkhoi की सरुक दा पामदबा थौदोक कया थोगननबा होनरी अदुमनमक लेबागसिगी थौना फरबा लानमिसना सिंगनरप खुदिमक माइथिबा पीबगा लोइनना लेबागसिगी सरुक दा पामदबा थौदोक सिंग थोगलकदबदगी ngakthoktuna lakli galwan da लेबागसिगी थौना फरबा लानमिसना चाइनीज PLA ताथोखिबदु मियामना कावरोइदबनी हाइरे नोंगचोकलोंगी मिसंग सिंगना यूक्रेन दा हेनबा खुलाई सिंग ऑफर तौग्रे नोंगचोकलोंगी मिसंग सिंगना यूक्रेन दा हेनबा खुलाई किया मखातना पीबगी ओफम यानाख्रबसु रूसिया का अकनबा लान सोकनरिबा लेबागसिदा मतिक मयाई लेरबा लान की टैंक सिंग सप्लाई तौबगी मतंगददी मखोइना वरेप अमा लौबा ngamkhidre हौगिबे राय नुमित जर्मनी दा लेबा यूनाइटेड स्टेट्स की रामस्टिन एयर बेस दा पांगथोखिबा किबगी नोंगचोकलोंगी मिसंग सिंग की ओइबा मिफम अमदा मखोइना यूक्रेन दा हेनबा खुलाई सिंग ऑफर तौखिबनी यूक्रेन कंटेक्ट ग्रुप की मिफम अदु लोइरबा मतुंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन हाई की मदुदी यूक्रेन प्लेटफॉर्म अमक की मपान तांगबगी फिबम लेत्रे मिफम अदुगी थबु ओइखिबो ऑस्टिन मखातन हाई की मदुदी मिसंग सिंगना अतै खुलाई मसिंग यामना यूक्रेन दा पीबगी वाफम यानबग लोइनना मखोय की वरे बदु किब द खनन की अखोय यामना मरु ओइना मियंग संगलिबदी यूक्रेन बो हौजिक मथौ ताब मिलिटरी कैपेबिलिटी अदु अहनबने पनबिगी अबदी यूक्रेन दा मतंग चुनरबा लान की टैंक सिंग नौसोकलों की लिबाक्सिना सप्लाई तौबगी मतंग दा खनरकपदा जर्मनी चाउना चेन थुन लागली जरगस्त यूक्रेन जर्मनी न साबा लेफोर्ड अमसुंग यूएस की M1 अब्राहम टैंक सिंग पामी हना अमुकना फोंदोखरे म्यांमार की बॉर्डर दा लेबा केम दा रोहिंग्या रिफ्यूजी अमक कापतना हाटखरे म्यांमार अमदी बांग्लादेश नामखै अनि की मरकता लेबा
Noman's Land Labor Camp Amada Rohingya refugee Amanongmaina Captain Harkiba Loinana, Atopa Mio and Amasonongmaina Pandana Sokan Krahiri. However, Jim Sagasin and the Tokiba no my cap Kibaki Subsaba reported do, Matang in the Mid Sagol Center Fondora Kibani, Mio Ahmadu Director General of Force Intelligence DZFI Score, Drongilo Singba, Arizwan, Rosti Amasong Na Oiba Rohingya Nopi Amaga, Myanmar missing and the smuggling operations attering the Captain Hart Kibani. Taudogadugi Matang the Bangladeshi Intelligence Amasong Police Source Amana, Irawadi News the Fondora Kibada, Taudogado, Rohingya Solidarity Organization Amasong. Arakan Rohingya Celebration Army gi Celebration Army ani gi marakta kona fara kiamda akan bamong da pung kya nomai kap naraba matungda misi minagi thokdoka du thokibani matamadu da Bangladesh gi police chief Mohammad Shahzana phongdora kibada nomai kap naringa chera kadu da Bangladesh Rifles na kai matu tawba ngam khide masi gi maramdi thokliba nomai kap nabagi thokdoka du Myanmar ron thang ngam khaida leiba game sing da thok poibana Bangladesh gi mekedi kari su tawba ya khidabani haire Russia ki masang aktok sanaba lairiba missile system singi matangda Kremlin da wafam anta phongdok tan laire Russia lengan masagi ngamkhai ngak chena thabagi dambak sem sadu na tamliba missile defense system sing asi atopa lepak sina matam amada hekte tek torok pa yabagi oithokpa du yenglaga thamliba system asi ki matangda Kremlin da wafam anta phongdogo haibada yarakhi di hena social media da phongdok na rakre social media da missile system sing asi ki photo sing paksan othorak pa loinana Maduda Yauriba Panzer S1 Mobile ND Aircraft System asi Kremlin gi Nongpoglam da kilometer anirom sa lagaliba Sandred Mosque building matakta thamliba do miyamna unakhi Atopa Pansier amana Gorki Park tagi Moscow river la lagaliba Ministry of Defense ki building matakta thamba do su uthoraki Agency France Presi na pirakpa report amada Russia gi anti aircraft weapon singado ngarang hirai numita lepa kasigi capital gi Ministry building da su uki ana phongdokre Kulai singasi akan apa mafum sing target tahu dah kap nada bagi dambak thamliva. Hai bawa mafum dah Kremlin gi spokesperson Dmitry Peskov nawang atau gi pakom. Leba kasih defense minister sagi khang bayagani hana pongdora kre. Magi waipa pakom di amada pongdora kide hari. Peskov na reporter sing damakata na pongdora pada leba kasih gi ngaksel amadi section thorang gi daita kudimak. Leba kasih gi zere na puba maram na akwai na pamliva wang atau gi pakom defense ministry dah gi laubana. Asum boy gani hai bawa mafum tamak pongdora ki hari. Nakalamarumda Taiwan gi fibum kahana na buhona danava US na China da warning tawkre Ingthaba masung tangdu leitaba kahan danaba gi dambak yamna maru eba Taiwan dagi hana dagi waragliba fibum asigi fibum asi hongdok na ba China da hona roidabani haina US ki State Department ki Secretary Anthony Blinken na warning tawkre Haugi ba sahi khara asida China na Taiwan gi batakta military gi amso economic pressure pina na ba honari Haugi ba sahi kara asida China na loriba Philip Singh asi sahi taragi khujing kaya asida Taiwan ki hana dagi lerak pahibam ga chana de hana dagi lerak pahibam masi China amasung US ki marakta mari thamna ba phona ba mai pa khiba amani amasung afaba isu yangsin duna thambada su kana ba amani and state secretary na University of Chicago gi Institute of Politics founding director David Axelrod ka wari sanaba amada phongdoki Haugi ba sahi kara asida China na Taiwan gi mathakta akan ba military pressure piba economic pressure piba amasung Taiwan na PTP ki atopa leba ka Pau na bada mari thada na buhona ba kaya aikoi na ukre ana Blinken na haike hana dagi lerak pa phiba masi kana ba amani masina Taiwan straight ing thaba amasung tangdu laita ba porpang hami ana Blinken na haike aroi bada content sing asiki markoi ba pau khara asiba pau dam jari ba mari local news YouTube channel asidagi yang beri ba puna mapathaga jari channel sina dom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ro maloina na like and share to su ka wi ka namak po amakana thaga jari